Masaa imeisha 24 hours. We are so proud of you, Jimmy. We are going 56 to go and I know tutamaliza, si ndio? Naamini tutamaliza. Road to 8 hours tutamaliza that day asubuhi 5 a.m. and we are going so well. 24 down, 56 to go, and we are sensitizing. Jimmy is sensitizing us about cancer. I will make sure if you have a relative, you are maybe feeling unwell, go for screening, get the checkup, the necessary support. Ndio uweze kujua kama uko na cancer na upate treatment mapema. So we are so proud of what he is doing. As the young people of Murang'a County, as a mental health advocate, we are going to support him. Tutaendelea kumuongelesha, mkikuja hivi akiona pia anapata nguvu, and I believe that the voice of the boy child yes, gakogeithia muno mwiroreri witu wa gukwa Mumbiza TV na muthenya wa umuthi twambite hamacito guku mwena wa county 021 guku ni Murang'a County na Murang'a Town. Kuna mundu gwitwo Pastor Jimmy aragikorirwo arina rigi woni kana hihi wendo wa gwikorwo rigi aina kioneki ya gwikorwo agifunja record ya gwikorwo onake ahimbiirie muti mathaa matanyihiire mathaa 80 kuona undu uyu wambiririo ni mundu gwitwo Trufena uria wagikorirwo agifunja record ya mathaa 72 nawe agikire undu ucio gukiringana na wendo wake munene na kindu gigwitwo nature kuria gikorwo agitwira sometimes kana rigi na rigi ni wega muno gukorwo tuki appreciate nature na kiu nikio kiari gitumi kinene muno akia mundu gwitwo Trufena gwikorwo akihimbirie muti no kuringana na mwanake uyu mundu gwitwo Pastor Jimmy we ekite undu uyu akiri na matanya kuri thirikari ona kana ihoya inene kuri thirikari kungikinya ni egwikorwo agikirikia kuhimbiria muti mathaa 80 we arenda thirikari ya Kenya kana ya bururi witu ikorwo ikianirira murimo wa cancer ta kingoki kinene muno kiria kigumeire bururi witu kuona andu aingi muno ni makoretwo makiurwo ni mioyo yao ogwa kahinda kumanirira na murimo ucio wa cancer na nikio we arakiuga ati agikinya ni agakorwo agikirikia na gakuririkania ati erigiririo gukorwo agikirikia kana gufunja record ino muthenya wa Thursday mathaa 11 cia kiroko nirio agakorwo agikiuma haha kuona kana tugikiuge ati tugikiuga kuma haha muthenya wa Thursday no muthenya wa Monday rucio muthenya wa wairi ni kuonania ati ona rucio hwaine na muthenya ucio ungi agakorwo o handu haha na ni turakiona andu aguku Murang'a ni marakimuonia wendo munene muno ona tokorwo ni gukoretwo na mawoni matiganite guku nenda-ini aingi magikiuga ati ni agiragithire rigi kaundu gake rigi akiri wika kana kaundu gake binafsi kuona mundu uria wambiririe uhoro uyu kana mundu uria urakorirwo agika undu uyu ni mundu ugwitwo Trufena no thutha mutheri mwiroreri wakwa Akenya ni marakianjia gwikorwo makiri appreciative kuona mwanake thaa ici turaria nawe ni akorwo akirikia mathaa 24 kuona arambiririe muthenya wa ira na thaa ici ni mathaa ni the same na mathaa maria aragikorirwo agikiambiriria na ndio hihi we woni waku ni uriku ukiumanirira na giko kiria kiragikwo ni mwanake uyu kuma guku kwa Mumbiza TV tukamwendithĩria wega na tugakihoya ati ni gukorwo agikirikia na ni tugakorwo tugigiuka haha muthenya wa wena mathaa ma 11 gwikorwo hihi tugikiona kana ni gwikorwo hihi agikirikia na turahoya biu akorwo akirikia na akorwo agigibuta record ino no nginya na riu atongoria a Murang'a gutikire mundu ona umwe ugikoretwo hihi akionekanite haha
we compare na mundu gwitwo Trufena ni twakenira support ni mundu gwitwo Governor Kahiga muno na njira nene no wagikinya ni guku Murang'a tutikire turakiona thirikari ya guku hihi igikinyitie wagikinya ni ambunge ona kana MCA wa itura riri no tugakihope rĩngĩ kumathĩrĩria mũthenya wa rũciũ rĩngĩ atongoria a kũndũ gũkũ gũgwĩtwo Murang'a nĩ magakĩnja hihi gũkorwo magĩgĩkinya haha andũ arĩa meyumĩrĩtie nĩ andũ a gũkũ Murang'a arĩa maramũchia up arĩa maramwĩra no nginya ahote na no nginya arĩkie na nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkũhagĩra mohoro maingĩ na maingĩ kũngĩkinya ũndũ o wothe no gĩkorwo gĩkĩhappen kana mwanake hihi nĩ gũgĩkorwo agĩkĩrĩkia mathaa 72 na thutha ũcio akorwo agĩkĩrĩkia mathaa 80. Oho no kũra expect hihi mũndũ gwĩtwo Trufena mũndũ gwĩtwo Trufena kana hihi nĩ gũgĩkorwo rĩngĩ akĩmake a point kana akĩaria hihi ona tokorwo no hanini gwĩkwĩo nawe nĩwe wanjĩrĩirie ũndũ ũyũ na rĩu ũkĩrĩ na boy child na andũ nĩ manja gũgĩ support boy child nĩgetha akorwo agĩkĩrĩkia kana akorwo agĩbunja record ya mathaa 80. Hihi we woni waku nĩ ũrĩkũ gũgĩkinyanĩria na ũndũ ũyũ mwanake ũyũ aragĩkorwo agĩgĩka no nyenda ũnjĩre hau mwena wa comment section. Yeah, what a woman can do, a man can do better. Why are people so wicked? Alianza jana saa 3. Ndio nasema Zaidi amefikisha yake ya jana ya hapo sana ndio ndio si alikuwa hapa. Alikuwa tu hapa. Alikuja Githaya sana. Wewe mpeni space. Zaidi amemaliza 24. Lakini wanampea security. Security iko. Kuna timu iko hapa na ndio nashangaa mbona waheshimiwa wakuji MCA and lakini si kuna timu yenye iko anamaliza 24 hours. Kuna timu nyingine inaingia jana sasa kama hii unajua wanaanza wanaona ni kama mchezo lakini unaona hata mimi hata vile tu nimekuja sasa hizi ndio nimeona atamaliza hata kitu na protocol ina mtoza tu hivi hata filipia hapo fiti niaje shida sana niache kwa solo kwanza kwa kamba asa anapiga junga hiyo mkono usirale usirale boss oya kirana huko nakara ole alero wenda tuposti urari we mutare ikahora Trote tu cara, majari nikesha trote tu saba mona nienda umtri na gudu zaidi kwa yake kwanza zilikuwa mbaya za jana leo hata tena ndio ni msali nishini kama ngate
Kila siku nasikia the same story. Leo hata nikaamua leo hata niangalie msee. Comments leo zilikuwa Wale walikuwa na bongo ufala Mkudia karia. Jimmy. Hapana, nipata kwa Wifi yako utaikoa. Fatio kwa wifi hiyo. Tunaenda Mombasa na ndege. Mimi sijaenda Mombasa na ndege, naenda na ndege. Akimaliza anaenda Mombasa na ndege. Sijawahi hata yeye. Of course, lazima. Lazima. From Kenya to Medellin. Na ndukaria mũno mũtungata-inĩ ũkũthira hinya magũrũ. Sasa naona napangana sana. Nimetoka kwa saa 7 nimemwambia John ndogo acha kukua enemy. aliweka pale 27. Tena akianza mlikuwa hapa Anafanya aware. Kuna watu wengi. Tulikuwa na wewe, tulikuwa na wewe. Ni wajazilo basi. Nilienda kudolewa bro. Atigetie ke ni uratara. Atigetie ke. Asubuhi 53. That's great kiroko. Dai 11 na 27 kiroko. 5:27 am. 5:27. Lakini anasema hiyo gedhaji mtakuwa. Extend kidogo. Ama sawa. Kama